بهت قول میدم این سکانس از سریال وایکینگا رو قبلا دیدی. بریم آنالیزش کنیم. Think you're a man now? I dare you. Put me out of my misery. And do it. Do it. Do it, do it. Do it! Look at these people! They no longer support me. Look! Why would they? I am your leader, and I just left. What kind of leader does that, huh? What kind of king abandons his people? What kind of father abandons his son? So who wants to be king? Oh, you know how this works! If you want to be king, you must kill me. Take it. No? You? No, what about you? No? No? Anyone? Who wants to be king? What about you, Victor? You think you're a man now? What about you, Witserk? You think you're a man now? رگنار شخصیت اصلی این فیلم بعد از سالها برگشته و به یکی از پسراش ویتسرک میگه تو چی فکر میکنی؟ الان فکر میکنی خیلی مرد شدی. I dare you. Put me out of my misery. And do it. رگنار میگه I dare you. Put me out of my misery. Do it. کلمه dare به معنای به چالش کشیدن و به چالش طلبیدن هست. جرأت کردن. میگه اگه جرأت داری این کارو بکن. به پسرش میگه اگه جرأت داری این کارو انجام بده. منو بکش. To dare somebody to do something. یه مثال ببینیم. I dare you to jump off that wall. من تو رو به چالش میکشم که از اون دیوار بپری. یا اگه جرأت داری از روی اون دیوار بپر. واژه misery. Put me out of my misery. misery یعنی فلاکت، بدبختی. تلفظ این کلمه ز هست. برخلاف دیکتش که اسم می نویسیم باید بخونیم misery. میگه منو از این فلاکت و بدبختی نجات بده. کارتو انجام بده. Do it. Look at these people. They no longer support me. Look. Look at these people. They no longer support me. میگه به این مردم نگاه کن. دیگه از من حمایت نمی کنن. Look at something or somebody. به معنای دیدن، توجه کردن به کسی. While I was looking at her, she opened her eyes. وقتی داشتم به اون نگاه می کردم چشماشو باز کرد. واژه no longer به معنای دیگه یا دیگه نه. خودش یک کلمه ایه که جمله رو منفی میکنه. They no longer support me. دیگه اونا از من حمایت نمی کنن. یه مثال هم بخوایم داشته باشیم. I will no longer see her. دیگه اونو نخواهم دید. Why would they? I am your leader and I just left. Why would they? I am your leader and I just left. واژه would یکی از افعال وجهی هست که برای بیان احتمالات استفاده میشه. یه مثال ببینیم. What would you do if you lost your job? چی کار میکنی اگر شغلتو از دست بدی؟ این کلمه توی شرطی نوع دوم خیلی ازش استفاده میشه. Leader یعنی فرمانده. I am your leader. من فرمانده شما. And I just left. Left گذشته فعل leave هست. یک فعل بی‌قاعده که شکل دوم و سومش میشه left. Leave, left, left. دو تا مثال ازش ببینیم. جمله معروف leave me alone یعنی منو تنها بذار. و یه جمله دیگه The bus leaves in 5 minutes. اتوبوس تا 5 دقیقه دیگه میره، حرکت میکنه. What kind of leader does that? Huh? What kind of king abandons his people?
kind of father abandons his son? What kind of leader does that? What kind of king abandons his people? What kind of father abandons his sons? چه جور فرمانده این کارو میکنه؟ چه جور پادشاهی مردم خودش رو ترک میکنه؟ چه جور پدری پسرای خودش رو رها میکنه؟ واژه abandon یکی از مهمترین واژه‌های کتاب 504. یه مثال ببینیم. The car was found abandoned in the middle of desert. ماشین وسط بیابون رها شده بود. abandon به معنای رها کردن، ترک کردن. So who wants to be king? Do you know how this works? Who wants to be king? You know how this works. کی میخواد پادشاه بشه؟ همیشه بعد از واژه پرسشی who افعال به صورت سوم شخص میان که همونطور که میبینید واژه want اینجا اس گرفته و در ادامه میگه You know how this works. شما میدونید روند کار به چه صورته. You want to be king? You must kill me. Take it. No? You? No, what about you? No? No? Anyone? Who wants to be king? رگنار میگه If you want to be king, you must kill me. اگه میخواید پادشاه بشید باید منو بکشید. این شرطیه نوع اوله. شرطیه نوع دوم و سوم ما توی فیلم‌های قبل بررسی کردیم. شرطیه نوع اول به این صورته که یه طرف جمله از واژه if و زمان حال ساده برای افعال استفاده میشه و طرف دیگه جمله افعال مدال مثل can، مثل must، مثل should استفاده میشه و در نهایت میگه take it. شمشیر رو به همه تعارف میکنه. میگه بگیرید شمشیر رو و منو بکشید. و اون جمله معروف Who wants to be king؟ کی میخواد پادشاه بشه؟ اگه از این آموزش خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره. بریم یه دور دیگه این سکانس رو بدون زیرنویس ببینیم. ببین چند درصدش رو متوجه میشی. تو کامنت ها برام بنویس. You think you're a man now? I dare you. Put me out of my misery. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it! Look at these people! They no longer support me. Look! Why would they? I am your leader, and I just left. What kind of leader does that, huh? What kind of king abandons his people? What kind of father abandons his son? So who wants to be king? Do you know how this works? If you want to be king, you must kill me. Take it. No? You? No, what about you? No? No? Anyone? Who wants to be king?